Radio paradisagazi.com. Paradisagazi, somatsika diabe. Larissa est en Radio Paradisagazi, somatsika diabe. Si vous mi vola, mura mura Fatima siake, jahaina swafa vingitia. Ulumbil mulita hai, inutira mampararinga yambuni fampira fesa iwo. Izaya vau sana duru yang, maftira mahasfa kormatole antenga tie. Ya la ti solution, ya chantenga ti hey skumbi ararifu. Fatira hayatawo katawani walayawo banitiano voma tonaleno valancha yaita kwava angi anjo sodimbula yuva majapa fenu nikapwaki amizayo vomitswaki sisira azuata yarita kwava zimbula yuva faliru sianzara iziambuna lala sisira azuata tira cavalo, mira vola famarar fatinha pela rota wa tante. Fite avantenga kato belots, kafali mangara rots fatenga mangini tsiadale. Raya ben koi misfaran, si soaleze wali famba miuva kwa zafa. Il nous tira si ma hambe, dis-moi ce qui te manque bébé car I love you so much. Dis-moi, dis-moi. Volando va quella movida questo combina was a fadi Fatima no. Dis-moi, dis-moi volando quei chérie. Yaita qua va. Angi anjo so dimbula yuva. Majapa fenu nikapwaki amizayo vomitswaki sisira azuata yareta kwava nandenga zimbula yuva faliru sianzara iziambuna lala sisira azuata Majapa fenu nikapwaki amizayo vomitswaki sisira azuata yareta kwava nandenga zimbula yuva faliru tsianzara iziambuna lala sisira azuata yareta kwava Majapa fenu nikapwaki amizayo vomitswaki sisira azuata. Bonjour, c'est Larissa et vous écoutez Radio Paradisagazi, son matsika diabe. Radio paradisagazi.com. Paradisagazi, somatsika diabe.